Kubleishu buat pipa lok baru kita jumpa di kelasnya ya kan di channel mau benar. Tentang orang sepi ya kau ke fishing competition. Tiap lok baru itu kita lok berang kemai sebab subscribe kan di channel kenang pin tip bat pin yo iya view berang kemai hapo kan di channel. Tentang orang sepi ya kau ke fishing competition. Nanti kerja kau kuai doka ke bahaya bah hapo marbari fishing pond. Nanti hamil lima penyang. Pat ke price kalau ke pala bah adu kata ke pin yo ke pisar kan bat kaksiar. Ketika fishing competition, banyak penyaja iba kileng koi renggat bat di paralog. Kejaka di hamar bari fishing pond melimar penyang. Tejisin baladap ki price kirawan kim day ban pentut ya kijing yakop kwai doka. Kaji yakop kwai doka kan jad beach kmat. Dekat tarik kan day haka shitarik benai makat way arjar arpuar kebadai sinyi baar Tuesday kemud shitarik jong November arjar arpuar. Dekat por ban sedang kwai kalau kan day biji mustap hadu live di mit. Pat kedor tiket kelong cut up spa tingkah shirin wiang uwe kuai kalau nggak petat bah adu tak patang cut up spa tingkah Henry Pinyo ya kini kilak kuai kabar kaksir. Teka bandingkong sanlak plus kaksir. Baar arlak plus kaksir keberengkat kaksir Pinyo pat ketisa pat kaksir. Pat kabalai adu kabasan Pinyo silak plus kaksir. Teka bandriu san pawajar ke banyo ar pawajar ke bapra shi pawajar ke bakendai shi pawajar bat ke bachipo shi pawajar. Teka donru ke consolation prize ar hajar tingka pinyo adu ar pautli kemud ar pautli ki consolation prize pinyo mar ar hajar tingka. Tengnya pinyo sih kena ke lucky draw. Teka lucky draw ke bankong ngelong ke brand new Alto 800 LXI. Kebaar ar pojar bergalai pojar kemud ke dor tiket kelong tang lai spa tingkah tiket kemud lai spa tingkah tiket pinyo ya kini ke Alto brand new LXI bat kebaar pinyo ar pojar bat kebalai pojar penyepit saya kini kipor ban tiket dan ban bu jakar por bu jaka kan long haka ar baji janmit haka live way trik bernama cipo ar jar po ar en bu shwa da kifik kwai lani da kifik Endi tiket por Arshpoa Janmit ringkat berustikar bu jaka. Haka por saub je janmit lada 4 hit tiket ngin haban weng no ya urnu yang kwai lande ya usik uba pila ban bu jaka. Den ai jaka shong ya pi hadu kat ar inchi. Kat anchi pinyo ka jaka shong kabak luit bah. De anchim jing chau baro ki jaj do khalaj no ka silver cup. Om sha ban sajing bam kat bom padai ka por kwai. Na lor ki dok harim en the thamai prak winta lah ka arp sautrek damage po arjar po ar performance step te ki ba rawan kitu ki ba pila ban puna kini nombalar pi kwa ban tip company kalong pra sau way sau pra sau riu way riu san pra not way sau nyo not pra san kendai lai nyo pra not san iway sau arbat kini ki belabu hang nepo ke postar. Di parlok rawan scope house lech sakate competition ke pelabat kepada ibang sisa ban lech na marba talor pila yo ekapisa lech yo ru rengkat ya kaksiar kamut kada yo kapisa kila ban yo kaksiar ban wan ra shing kan no ka jing ka kulan kan no ka jing mentoi pi bat kan no ka jing sa jing kan mai pi ada pi job ya kini ki price balabu da kini ki ya tekan ne ka dei hakastrik November arjara pu armo tekan dei sngi baar Desa let kenang sakte ka competition bat kibadai na po iskazil ane kibana west bat kadon ko we ka competition ka bahe ba po lau jeli ru kadon ko we titang kene kublesh bun ngin saya akan dupat ako we pat ka competition desa let sakte ka dia ko kwai do ka ka bade po melim mar banyang ka bade dia ko kwai ka pisar ka siar titang kene kublesh bun ngin saya akan dupat ako we pat